Peteroli ese yaba igiye kugabanuka? Perezida Kagame yagiriye urugendo muri Tanzania kandi byitezwe ko ibi biragira ingaruka nziza ku Rwanda. Mbere yuko turebera hamwe uko bizagenda n'icyo umukuru w'igihugu yabivuzeho, reka tubanze turebere hamwe iby'iki gihombo leta yagize mu mujyi wa Kigali. Iyi nyubako leta yayiguze miliyari 42 z'amafaranga y'u Rwanda. Ni inyubako ikigo cy'iterambere RDB cyakoreragamo. Yafunzwe nyuma y'igihe havugwa ibibazo by'ubuziranenge bwayo. Ibi ntutekereze ko byoroshye. Twishimiye ko muri kutwumva. Urwego rushinzwe iterambere mu Rwanda RDB rwatangaje ko guhera ku itariki 5 Gicurasi n'ukwezi kwa gatanu umwaka wa 2026 inyubako yabo iherereye ku Gishushu izafungwa by'agateganyo kubera imirimo yo kuyivugurura. Gusa hari hashize iminsi mike abakozi bakorera muri iyi nyubako bamenyeshejwe ko bagomba kwitegura kwimuka. RDB ivuga ko ibigo byakoreraga muri iyi nyubako bigiye kwimurirwa mu bindi biro ku buryo bw'agateganyo. Byagenze bite? Itangazo rya RDB rigira riti: mu gihe ibyo biro bishya bitaratangira gukorerwamo, serivisi zikomatanyije za One Stop Center ziratangirwa mu igorofa yo hasi y'inyubako ya Minisiteri y'Ibikorwa Remezo Minifra. Iyo iherereye Kimihorora ku muhanda KJ1 mu mujyi wa Kigali. Izindi serivisi zizakomeza gutangwa hifashishijwe imbuga nkoranyambaga za RDB zisanzwe zikoreshwa. Mu bigo byabarizwaga muri RDB Building muri iyi nyubako harimo RDB, RCB, RMB na RHA. Iyi nyubako ntiyakunze kuvugwaho rumwe. Iyi ni inyubako iherereye ku Gishushu, n'inzu ifite imiturirwa 12 n'amagorofa ane yo munsi. Ayo magorofa ashobora kwifashishwa mu bikorwa bitandukanye birimo parikingi cyangwa se aho gukorera imyitozo ngororamubiri. Ifite metero kare 42,000. Yaguzwe na leta kuri miliyari 42 z'amafaranga y'u Rwanda nyuma y'igihe bivuga ko idafite ubuziranenge bukwiriye. Ikigo cy'u Rwanda gishinzwe guteza imbere imiturire cyavuze ko cyabanje kuyikorera ubugororangingo kireba niba nta kibazo ifite. Isesengura ngo ryasanze ifite ibibazo ndetse hafatwa ingamba zo gukosora amakosa yari mu myubakire yayo, arimo ayaturutse ku buryo yari yarashushanyijwe n'andi yo mu myubakire. Bivuga ko uko iminsi yagiye ishira ibibazo byayo byakomeje kugenda bigaragara ku buryo byageze naho isanduka icikamo. Ni inyubako ya leta. Uko imyaka yagiye ikurikirana bivuga ko ayo makosa yakomeje kugaragara, ari nayo mpamvu hafashwe umwanzuro w'uko kubwo umutekano w'abayikoreramo baba bimuwe ikibanza kigatunganywa. Umuyobozi mukuru wungirije wa RHA Rwanda Housing Authority wari Dr. Noel Nsanzineza yigeze kubwira abadepite ko yavuze ko iyi nzu igurwa ibibazo bimwe yari ifite byagombaga gukosorwa na nyirayo. Ati mu masezerano y'ubugure byagombaga gukosorwa na nyirizo, ariko mu masezerano harimo ko igihe atabikosoye tuzafatira amafaranga agera kuri miliyari 2. Kubikosora rero byaramunaniye nubwo yagiye agerageza. Ubwo rero twaje gufata umwanzuro wo gufatira ayo mafaranga. Iyi nyubako leta yayiguze miliyari 42 z'amafaranga y'u Rwanda, ariko nyuma bigaragara ko ifite ibibazo. Ikishatse bavuga ko ari igihombo cyane kuri leta. Duhinduye ingingo, Perezida Kagame yashimiye mugenzi we Presidenti wa Tanzania maze yizeza ubufatanye bugamije iterambere. Ntabwo ari ibyo gusa, Perezida Paul Kagame uyashimiraga ni mugenzi we wa Tanzania Samia Suluhu Hassan wamwakiriye muri iki gihugu gihana imbibi n'u Rwanda, bakagirana ibiganiro byatanze umusaruro, ndetse ashimangira ko impande zombi zizakomeza gushyira imbaraga mu bufatanye bugamije iterambere ry'abaturage babyo. Ni ubutumwa umukuru w'igihugu yanyujije ku mbuga nkoranyambaga ku ya 3 Gicurasi 2026. Izo ni tariki 5 z'ukwa gatanu umwaka n'uwo, maze ashimangira ko ibihugu byombi atari ibituranye gusa, ahubwo ari ibivandimwe binasangiye amateka n'intego z'iterambere ry'abaturage babyo. Perezida Kagame
yagiriye uruzinduko rw'umunsi umwe muri Tanzania kuri izo tariki 3 Gicurasi 2026. Agirana ibiganiro na mugenzi we wa Tanzania Samia Suluhu Hassan. Yishimiye uko mugenzi we wa Tanzania Samia yamwakiriye. Yishimiye uko mugenzi we wa Tanzania Samia yamwakiranye urugwiro n'ibiganiro impande zombi zagiranye. Avuga ko byatanze umusaruro. Ati wakoze cyane mushiki wanjye Perezida Samia Suluhu kunyakira neza muri Tanzania n'ibiganiro byatanze umusaruro. Yashimangiye ko ibihugu byombi bisangiye amateka n'intego yo guteza imbere abaturage babyo mu nzego zitandukanye, kandi ko u Rwanda rufite umuhati wo guteza imbere iyo mikoranire. Ati u Rwanda na Tanzania ntabwo ari ibituranyi gusa, ahubwo ni bivandimwe bisangiye amateka n'intego y'iterambere ry'ibihugu byacu. U Rwanda rukomeje umuhati wo kubakira kuri uwo musingi mu kwagura imikoranire yacu mu nzego zirimo ubucuruzi, ishoramari, ibikorwa remezo, ubwikorezi, ingufu n'imikoranire y'akarere. Perezida Kagame yashimangiye kandi ko yiteguye gukomeza ubufatanye bw'impande zombi mu kugera ku bisubizo bifatika. Ati nzakomeza ubufatanye bwacu mu kugeza ibisubizo bifatika ku baturage bacu no guteza imbere umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba. Ubwo yari mu kiganiro n'abanyamakuru, Perezida Kagame yerekanye ko Tanzania ari igihugu cy'ingenzi ku bukungu bw'u Rwanda cyane ko icyambu cya Dar es Salaam kirufasha kugera ku isoko mpuzamahanga. Ni icyambu kiri muri Tanzania. Tanzania ni umufatanyabikorwa w'ingenzi ku Rwanda. Mu myaka myinshi ishize twateje imbere ubufatanye mu nzego zitandukanye, by'umwihariko ubucuruzi n'ubwikorezi, mu korohereza u Rwanda kugera ku isoko mpuzamahanga. Perezida Samia Suluhu Hassan nanjye twaganiriye uko twakubakira kuri uwo musingi mu guharanira ko uburyo bw'imikoranire yacu bubasha kongera ishoramari n'ubucuruzi hagati y'ibihugu byacu. Perezida Paul Kagame. Yagaragaje ko u Rwanda rugiye gushimira abanyatanzania ku mugaragaro abagize cyangwa se abakoze ibikorwa by'ubutwari n'ubugiraneza mu gihe cya Jenoside yakorewe Abatutsi. Perezida wa Tanzania Samia Suluhu Hassan yashimiye Paul Kagame, anagaragaza ko umubano wabyo bw'ibihugu usanzwe uhagaze neza. Turi muri Tanzania. Yashimangiye ko bombi bagiranye ibiganiro by'ibanze ku guteza imbere imikoranire mu nzego zinyuranye no gushyira imbaraga mu mikoranire isanzwe ihari nko mu bucuruzi, ishoramari, ubwikorezi, ingufu n'ibindi. Yasobanuye ko imibare yerekana ko nibura imizigo igana na 70% y'ibigana mu Rwanda inyura ku byambu bya Tanzania, mu gihe ubucuruzi hagati y'ibihugu byombi bwageze kuri miliyari 644 z'amashiringi mu mwaka wa 2025, kandi ishoramari ku mpande zombi rikomeje kwiyongera no guhanga imirimo. Ndabizi ukuntu inkuru n'amakuru y'ibyasohotse mu binyamakuru, dore n'ikimenyimenyi tugeze aha ngaha tukiri kumwe. Kugira ujye ubona izindi nkuru zacu, ibuka ukande like kuri iyi nkuru, ukore subscribe kuri channel yawe, nibwo uzajya ubona ibindi biganiro n'inkuru rusange tubagezaho. Ibiganiro n'inkuru bibigisha buri munsi, kubera ko turi abambere mu kukugezaho ibyasohotse mu binyamakuru. Yirirwa Samuel Mugisha, ibi birihutirwa. Samia Suluhu Hassan yakomeje yerekana ko mu biganiro byabahuje bombi bemeranyijwe guteza imbere ubucuruzi, harimo gukuraho imbogamizi zidashingiye ku misoro, guteza imbere ubucuruzi n'ishoramari, gushyira imbaraga mu bikorwa remezo by'ubwikorezi. Bibutse gato ko dufitanye umushinga wa gari ya moshi na Tanzania, ariko kandi bakareba ku itumanaho n'ingufu. Hari kandi umutekano na gisirikare no guteza imbere akarere n'imikoranire mpuzamahanga. Ikibazo cyo kwibaza ni ibicuruzwa binyura ku byambu by'amazi bya Tanzania n'ibivugururwa, ibicuruzwa mu Rwanda biraza guhanuka maze ntibihende. Ibiciro biragenda gute? Perezida Kagame yerekanye ko u Rwanda rwiteguye gukomeza ubufatanye na Tanzania. Abayobozi bombi banagiranye ibiganiro byabereye mu muhezo
biyemeza gukomeza guharanira iterambere ry'abaturage b'ibihugu byombi. Perezida Samia Suluhu Hassan yagaragaje ko ubuhahirane hagati y'u Rwanda na Tanzania buhagaze neza. Perezida Paul Kagame yishimiye mugenzi we wa Tanzania Samia Suluhu Hassan ukuntu yamwakiranye urugwiro bakagirana ibiganiro byatanze umusaruro. Ntiyari wenyine, Perezida Kagame yari kumwe na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane Ambasaderi Olivier Nduhungirehe. Hari kandi Ambasaderi w'u Rwanda muri icyo gihugu Ambasaderi Jenerali Patrick Nyamvumba n'umuyobozi ushinzwe itangazamakuru mu biro by'umukuru w'igihugu Stephanie Nyombayire. Nuko byarangiye. Inkuru zacu zo nakagaruka. Wifuza kuduha ibitekerezo, kudusaba ingingo twagukoraho mu buryo bw'ibanga, nomero ya WhatsApp ni 078 262 130. Email yacu ni montagne@gmail.com. Mutwandikira aho ngaho ntabwo dutinda kubasubiza. Nshuti bakozi bacu, turishimiye ko mwakurikiye Tele Montagne Rwandaise. Ikiganiro wagikunze cyangwa se iyi nkuru, banuka munsi yayo wandika ijambo rigira riti duhereze ibindi. Nanjye ndashyiramo agatege dushobora kubariza ibindi biganiro n'inkuru nyinshi nziza zibigisha buri munsi. Amakuru yacu nakagaruka. Ku kirahuri cyawe ahagana iburyo hari ibindi biganiro n'inkuru zirenga 500 wareba. Mwibuke mukore subscribe.